ji destpêka krîza Sûrî û taniha gelek guhertin di jiyana xelkê de ji hemî aliyan ve rûdan û bi taybet rewşa şagirtan ku bi sedema rewşa welat ya têkçûyî bandorek mezin li ser wan kiriye ji aliyê peydakirina pirtûkan û mamosteyan ve û her wekî din û ev kêmayêhan zererê digihînin şagirta û berdewamiya xwendina wan. Rêveberê dibistanekî li bajarê Dêrikê dibêje ku rewşa şagirtan ne baş e û şagirtimî çûna Ewropayê li pîşiya wî ye. Ez weke rêveberê dibistankî me li bajarê Dêrikê rewşa tilaba aliyê medresê ve rewş ne baş e yanî tilab tev berê wal Ewropaya yani tilab iltîzam nakin bîkûn meselen hevalnê wa çûne تلفونا وواتساب وفايبر وفاتشتاب هفدورة تشتغلن يعني او اوروبا gelki تأثير طلاب ما يفيدتكم. هروها شاگردek di dibistanê de dibêje ku rewşa dibistana gelkî hatiye guhertin û gelek kêmayiyê şagirtan hene ji aliyê pirtûkan ve û aliyê mamosteyan ve. المدرسة gelekî غيرية أنصات وأستاذ gelekî كامل وكتاب نين جي gelek وتقيد بطلاباتنا يعني gelekî تركيز سر طلاباتنا تفيدا ميدا gelek يعني خوندن gelek نينا. Ji alîk din ve mamosteyek jî amajebûyekê dike ku ekîpê perwerdê tanha hîn temam nebûye û ev pirsgirêkahan divegere rejîmê û rêveberiya xwe ser ta ku çareser bikin. ام وقت ما مستاح تنها ام هي مدرسه من كملينا كادر من تدريس مدرسه طلابي ما حمو تقريبا جدر ودمين يعني ام مشكله ما عندنا قبا انه تربيه اداره ذاتيه وتربيه نظامي ده ابناء مشكله هي حتى وكنها ام خوازنا مشكله حل بي ومعلمه كامل بنو جبوي طلابي ما درسه كامل ji alîk din ve şagirtek din dibêje ku hêviya me ku rewşa xwendinê mîna berê be da ku em bighin pêşe rojek baş û hêviyê dewbavê xwe bicîbînin. دایی گلک مبی چگو مدرس کیم بی تحدا مدرسه گلک مبی خود حماسه مجی وک برجره نما اول خود مدرسه گلک خوش بزنو خود کمای گلک چی بین مدرس کیم ام درسات تازه ول نه مبی سخوند و کباری دا چگو ام شواتش کی بخونی مستقبل دم دباب خو ازنا و نشکین ما gelûne xwendekar ew in pêşeroj û bingeha avakirina welata û eger rewşa wan wiha be wê pêşeroja welat bikîve be.